знаю, кто толстый станет. Ты толстая, папа толстый, я толстая. Тимур худый, Зайка худый, Амина худый. Да. А мы толстые, да? А я худая. Да худый болсın da. А сен худый да бол, сен конфет ашан, мен көрген еткенме, да? Ашама вообще. Болsun. Сене мен уштурама, не үшін дейми? Сен вообще конфет ашама, бет толстетесен өрген етесен. Хорошо. Не сен айтқаның етерме, честно. Мамин кушать етмейді. Или ашам кесе су içeme, или либо яблоко ашама, либо апельсин, либо банан. А потом жоқ да жарамайды, а потом конфет жарамайды. Шоколад жарамайды. Түз айтасың. Anladın? Anladım babacığım. Даже мен көрсем вообще ашама, даже bir çıktı ашама. Anladın? Men aşamayım hatta konfet. Anladın? Anladım. Şimdi вообще aşamasın. Şimdi hudeci etektüse de şimdi maba kalsa. Anlaysan? Şimdi maba eteksi saklay. Ama bulmazca. Kesek. Даже теми, sen худeci teksin. Вот. Сата после 6 вообще не кушай. Даже мен көрсем de, даже мен көрмесең. Anladın? Ben sana первый раз söyleştim. А sen толстить etese. Kararlı kalay jırın var. Majır. Aşama anladın? Neyse ne aşama? Anladın? Anladım. Честно. Честно. А сена, сен говорю, ну? Мамин да ашарық. Мен